Get Keltarilla and Counterinian Torres is Fudge to my Kente and you as America Corki Falter and Nigel Riv Tony DeMarco. Why Tony? Agus an chéad omí harala atá ogain as Mulberry Street, a nua Oireach, a sráid aontaithe Mheireachta Corki Falter Riv Siobhan Butler. Tá Siobhan ag dosal le gabhliain déag dólam sí chud Stephanie a Moston ó Chiaran Jordan agus tá sí freastal Goddard College of Vermont áit bhfuil sí genú studiar dance anthropology amach. Agus ní bhain sin ach tá a scoil dosa seanós Hénicí a Times Square a nua Oireach a dogan sí seanós New York. So maithú Siobhan. Got a míle maigad Siobhan Butler and sin agus a tionla can bhí Tony DeMarco and Vertiacu and Ballachar Fad as America.